Drago mi je, jako sam počašćen što sam ovdje, što sam dobio priliku biti dio jednog od najuspješnijih i najvećih i najpriznatijih europskih kulturnih festivala i događanja tijekom ljeta. Kako je gospodin Brlek rekao, da, ja sam manje više poznat ovdje u Sloveniji, u Hrvatskoj, u regiji, u XU, dakle kao autor 1700 pjesama, čak i više od toga. Međutim, ono čime se ja zapravo bavim preko 22 godine je zapravo crossover glazba, pa smo tako dobili podatak prije 5 godina da sam jedan od 5 najprodavanijih autora kroz glasbe v svijetu. Tonči, čez nekaj dni oziroma v sredini julija se nam obeta prav poseben koncert, ki bo imel pridih Mediterana, če tako rečem, v Ljubljani. Pa, gledajte, ja sam iz Splita, ja sam se rodio na Mediteranu i prije 11-12 godina počeo sam eksperimentirati baš sa mediteranskim zvukom, sa namjerom da stvorim jedan zvuk po kojem ću biti prepoznat u svijetu. Dakle, da ljudi ako i ne znaju ko to svira, kada čuju taj stil, da znaju ko to svira. Ja sam 20 i nešto godina se bavim crossover glazbom i tu sam ostvario najveće uspjehe. Sam jedan od 5 najprodavanijih autora crossover glazbe na svijetu prema podacima od prije 5-6 godina. Ne znam da se sad nešto promijenilo, ali sumnjam jer više nema CD-a, pa više ne može niko niti stići. Ovdje sam pripremio jedan program koji sam prvi put predstavio u Zagrebu 2019. Taj sam program trebao imati u maju 2020. tu na Kongresnom trgu. Međutim, zbog pandemije sve je bilo otkazano i ovo je sad ta prilika. To je jedan mediteranski zvuk, ja ga izvodim sa svojim orkestrom i klasičnim, to je crossover glazba. Ono što izvodim u regiji, po čemu se razlikuje koncerti u regiji od onih vani, to je da imam jedan set pjesama koji ljudi očekuju od mene, a to su pjesme koje sam pisao za druge izvođače. Zato mi je gost Petar Grašo da pomogne uz zbor otpjevati te i takve pjesme kao Dva put sa numra, Ako te pitaju, Providenca, Ja sam rojen da mi bude lipo, šta pijanja. Dakle, napravili smo da bude za svakoga po nešto, ali sve imate jedan karakterističan mediteranski zvuk i sve su pjesme u jednom crossover izdanju. Crossover vam je jedan miks pop glazbe i klasične glazbe. Dakle, klasična postava orkestra koji su pridodani, ne znam, bubnjevi, ritmovi. To je nešto što je jako popularno u svijetu, to je zapravo najkonjunkturnija glazba i ja sam sad počeo, kako sam već sve ostvario što sam imao u životu, pokušavam sada, ko što sam sa 50 godina počeo pjevati, pa je uspjelo, s nekakvim čudnim glasom, ali su ljudi zavolili te pjesme baš sad sa takvim glasom. Ja kažem, tebi pjesme svakome upropastile karijeru, a meni su je stvorile. A evo, sad sam odlučio biti malo ono što sam pisao za grupu Bond, za Maksima Mrvicu i tako dalje, svojim aranžmanima i pjesme iz serija koje ste i ovdje gledali. I bit će to muzika za koju, kad je čujete, značite da te pjesme znate, samo niste znali da su moje. Kaj ima mediteranska glasba v sebi, da je vse posod tako priljubljena, tako v Sloveniji, kot ste sami dejali, tudi po svetu? Kako je spremljalo recimo v Hollywoodu? Pa odlično, ja sam trebao 2001. raditi za Martinjansko size Aleksandar the Great film. Jer sam na prvoj ploči Bonda imao tu pjesmu Aleksandar the Great. Kako je moj izdavač Universal, onda su oni poslali njemu jer Universal trebao snimati taj film. U to vrijeme on je dovršavao film Banda i Njurka i htio je napokon dobiti taj Oscar. Desila se nesreća na snimanju, bio je ozlijeđen ili Daniel Day-Lewis ili Leonardo DiCaprio, neko u onoj zadnjoj borbi, neko se ozlijedio. Prolongirano je, obustavljeno je snimanje 3 tjedna.
kad se vratili da nastoje disbalans u svemu tome, on je kasnio sa izradom filma, ali niste mi trebali snimati neki drugi, ta prilika je propala, ali je ostala ta prisutnost moje glazbe koja je poslije kupovana i stavljena u filmove kao Triple X, drugi dio, Casanova s Heath Ledgerom, ovo su bili Samuel Jackson, William Dafoe, pa onda američko-kineske koprodukcije koje su bile iz Hollywooda, zato što me jednostavno gurao Universal i ta je muzika bila jako prista. Kako ja nisam imao namjeru seliti se iz Splita, onda se uvijek radilo o implementaciji moje gotove muzike u filmove. Nisam radio skorove za filmove, ali zato imam svoje ljude koji rade skorove za sve ove serije koje su tu. Ja sam rođen tu gdje jesam, meni je ovdje najbolje na svijetu i najbolje na svijetu mi je tu. I nisam mogao živjeti niti u London, niti u Hollywood i u ostalom. Htio sam da moja djeca i moja familija svi budu ipak tu, jer mi se čini da ovdje da smo nekako malo normalniji, malo mi se to čini. Poslije toga ovdje sam nekako na svom, ovdje sam već imao karijeru, tamo sam sa 40 godina, 35 godina trebao početi iz početka raditi, ali sam ne. Ako treba, dođite ovdje i evo, polako. I našli su vas. Pripravite še kakšen drugi projekt v svojem tem? Ja sam napravio sada, u prošloj godini, opet to vrijeme kad se zahuktala korona, počeo sam raditi i napravio sam to, Amerikanci su sad otkupili licencu pa će oni sad to promovirati mene u svijetu. Napravio sam prvi pop sakralni koncert koji je sazdan od mise, zove se Pop misa Mediterranean Pop Mass, koji ima još dva dijela, jedan je napisala moja ćerka Dies Irae i moju Ave Mariju. Vrlo je moderno i vrlo interesantno, možda izvedem Ave Mariju ovdje čisto da bi pokazao na koji sam način ja razmišljao radeći tako jedno opsežno djelo kao što je misa. Misa nije samo kad idete u crkvu, misa je i glazbena forma i ona ima svoje zakonitosti. Ona je na latinskom i prvi put u životu sam pisao muziku na tekst. Ja obično radim prvo muziku pa onda dođe tekst. I sad sam prvi put radio muziku na tekst i a tekst je latinski. Znači nije bilo lako, ali je bilo jako zabavno i vrlo pročišćavajuće. Evo, vrlo često i izvodimo tu popis. Par dana prije koncerta u Ljubljani bit će izvedena misa na tom trgu u Zagrebu.